Улуу Кыайыы күнүнэн. Андойдыны уолутан, эмискетче соһутан, алдархайдаах уатсери, аймабыта күнсерин. Сытыы булжа ыйлан, күннәх түүн ыспыта, өһөх қааны мақтан, қаллан ытан ылбыта. Өлүү сүтүү кутуран, тоғой айы күйіппіте, қара сурук гыһыран, илжит болан көппүте. Уаттақ сери күлігер, кыһылбылаах тәлімнер, қорсын бойын түйігер, метел уаржан килбәннер. Улуу Кыайыы күнігер, кутурғаннах сөм түхі, қарахуулах өрүүге, өрөгөйдәк сиркүүрүү. Народ қалың сүүрүге, қалғалы устуға, өлбүт саллат тиһигер, теңник үктән ахыға. Дойдумадун сүрәгә, тәбістәңгә тәбиәгә, көміс сурук бәлиәгә, қорсын бойын тиллиәгә. Ымыйын тоқсус күнә, қарахуулах сөм түхі, ымыйын тоқсус күнә, Улуу Кыайыы өрүүтә.